namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course. Namhla ta ikhela like Gagash man, Gash man doing ta ikhengu link of course the twins, and then from there ta ikhelo like Gondi boy doing ta ikhengu link of course Nahlawusikiza. Yeah, so previous mngamshona of course already vekele a video mla ngafika ihlamala man tihlangana neGagash na the twins video lamga 700 kan vekele a link on top comment man hey hlamarise ngopfu. So as expected Gagash afuka aboya ka tata explain ukunhle ka yini. So 9th February of course a endla a live video meta khi vekela vele hi to ku iri kunhle ka yini kahle kahle Gagash. Okay. Man, hope everyone is doing so well. Funny. So this live of course endly yeah you talk about lo social ku trend ni swi nga swi vona swo ke va vona of course va ri karhi va gana le palms ambili yin'wana ile ngopfu and aish anti but mbili leyi ni nga na yo ayini funny. Truly speaking, the harder I have, it doesn't deserve me. Nambili ngone le yango and so easy for me kubani ni pick up ka xiximana xin'wana kumbe loko ma ri ku huma ka xilo so easy but I know I'm smart but still people I can say a lot, I can write a book but another song I listen to song I try by all means to never something there's a head. So he's basically trying to say violence should clear look even if he tries to maybe a violent person end leswi Gagash nga n'wi ka swona kwalano okay a hi khateni hi yisa hala loko sangena ka flat kota ku vona ku video ya mahlweni vele vele leswi to so people ya ivi a huma movheni a vuya a nghena ka flat kahle kahle a ya ka flat ya yena ekore na swona mi le commenteni mi le ku share ka ti post tin'wani and all that mi vula leswi ni swi vulavulaka avuton'wini bya mina ni believe ngopfu ka peace over swilo swo tala bari munhu loyi a nga ni tiviki i ta hleketa leswi a swi hleketaka vo a na vona problem na swona but ni believe ngopfu ka ku it's not necessary for me ku va ni nga create enemies than to create friends and irrespective of whatever swi nga ta va ku swi humelerile eka mina kumbe xin'wana xin'wana xi munhu a va ka ni ndlele xona ni counting ngopfu ka swona. There is a reason why I'm still alive or there is a reason why I'm still pushing in life. So in other words, Gagash has made peace with the twins. Kuna swo karhi swi nga humelela loko hi twile swi nga ku swi vuleni but this basically trying to say ku yena se u hundzini ka swona a nga ha la ku focus ka swona no yena we still alive hi nge vhele vhele a nga ha ri kona va kona so ku yena ri ti lavela peace so video yaleyo hi nga hi vona yaliya so it means ku yena Gagash was trying to make peace of course ni ti comments ni ti vone mi kha mi ku vo pretender mani nga la ku yi nghena ngopfu mina na ha vona ku moya wu bela kwini some was saying ku pretender ni Gagash maybe all pretending, maybe all pretend we don't know. Marco, yeah, I love peace. Very well. What we the person that must tree. I got question a but yeah, we that's just how long shown it all. Peace over everything. Okay, yeah, good talk, Gagash.
yabo nyimpi a ya mina nyimpi Yeah. nyimpi ya Xikwembu kwa xikulwela a ni ri me Floyd Mayweather me kumbe ni loyi ni nga ta ku maybe na loya kumbe ni nga ta ku ni ndla swin'wana swa ku huma endleleni loko ku ri na swilo swa ku huma endleleni a swi ndli mina yaloyo a swi ndlaku loko a swi ndla against me Xikwembu xi to ni lwela until ku ri ma ni twisisa leswi ni nga ku swona Ku twisisa gagasha ku twisisa ya twala mhaka ku ya kwini ku protect hi Xikwembu ka swi humelela. But I'm not stupid. That's one thing you need to know. I'm very smart, very, very smart. Hayi swi le ku twaleni yaleyo mhaka guys, you can still comment ku mi vonisa ku yini le kahle mhana ku yi nghena ngopfu until ndzeni va swo ku ndle ka hina. I'm watching from a distance. Ta comment n'wina mi hi vonisa ku yini, it's not the problem, just why hi engage kwala ni vona ku n'wina mi hi vonisa ku yini mhaka lesi ku ri n'wina if you were in that position yo mi swi kumini ku va swi mani a ku ndleka yini xana mi ta tlhela mi vuya mi tlhela mi va na peace na vona na hi yin'wana ti questions hi tlhela hi vuya na ka yaleyo ya murhangaphandha loko ku ri a ku before mutswari wa wena a wu ta va endleni peace na murhangaphandha na and stuff like that. Hi swin'wana swa swilo leswi of course hi nga va ku hi lava ku swi twisisa swo fana na sweswo. Areds you can comment below mi vona ku mi vonisa ku yini n'we. Hi leswo ni vona na tin'wana ti-comments va ngo ku Gagashi hi betray yini swa twiseka because a ni se ku na team Gagashi na team the Twins se mi kuma ku van'wana na van'wana va yima ka team ya vona van'wana va believer swilo swa va kha va believer swona, so mi kuma ku na vanhu lava nga investa ku karhi ka Gagashi van'wana va investa ka the Twins a ku na the team laha va vona mhaka leyiwa, so fike swi va swi ri hi ndlela nyana yin'wana since a swi nga addressiwangi before va le Palm hinkweni yo fika hi va shocked and stuff like that. So Areds yaleyo mhaka yaleyo Areds tanihi dzikise sweswo mina even course hi kha hi tlhelela ka the previous video mukami swona of course leyi nga yi endla laha hi nga force hi nga fika hi vona ku ri na Gondi Boy a ri na murhangaphandha a ri na Hlavusikiza kwalano laha of course a hi fike hi ehleketela ku ri simu leri ku ku ta ku ra Hlavusikiza of course and possibly Benny Mayenga na yena a nga featuriwa a hi nga swi confirmangi a hi nga swi confirm ku for ku hleketeleriwa nje. However mhaka leyi fike yi va way too complicated after leswi ni nga fika ni swi vona mina hi ti 9 ta February a swi poste Nhlavu laha hi fike hi vona fatsala ku Sikiza Boys featuring Gondi Boy and Nyiki. Loko mina into ka project na participate ni posta ku fana na leyi belo ri nga laha then loko fika hi cheka this poster swi ni hlamarisa ngopfu mina ni fike ni vona ku tsala ku Sikiza Boys featuring Gondi Boy and Nyiki ni post and loko ve khe hi langutisa the previous title here leswi Hlavu a fika swi tsarisa swona laha a fika a tsala ku ni post nyana coming soon featuring Gondi Boy, like the way which he posted this post a swi endle like i risimu ra yena Hlavu, you see le swi post a nga tsalangi va Sikiza a nga tsalangi nchumu kwalano so before ya kule ngopfu, so it means clearly tanihileswi swi vona ku Benny Mayenga a nga kona ka that song swo a lo tirhisiwa as a marketing strategy. It means swo Gondi Boy loko a la maybe kumbexana Benny Mayenga a endla swin'wana kwale or Benny Mayenga maybe a vhakele Hlavusikiza so swi fike swi endla as if like the way na swi post swona as if na Benny Mayenga a nga va ka kona ka this track leswi swo a swi ti kombisa xiswona, so and a swi ti kombi na ku ngopfungopfu ku nga swi kha swi ya ngopfu ka album ya Hlavu because a hi munhu wa ti-single. However as it turns out risimu leri ha ra yona na yena Hlavusikiza risimu i ra Sikiza Boys swa ku yena Hlavusikiza of course i ku kumeka kha a tirha ka this project na yena i ta va feature tanihileswi swi of course a nga weli ka Sikiza Boys very i Hlavusikiza a tlhelo, so it means risimu leri ra Sikiza Boys Hlavu over part of a feature na ye kwala or producer hi ku ni n'wi vona hi n'wi vona tsariweni la swo ku it's very complicated, but ku twisa ka mina since Hlavu i wela tlhelo it means swo ku risimu ra Sikiza Boys ya ro already se ri kona rona. Okay. Itli bela you'll comment ku mi twisa ku yini loko ri amukeza futhi ka banda ku na mi subscribe
ende genge liyayo loko yi fika hotel yi fika yi nghena yi humesa swimbalo tibekeni yi chela phakati ka ti-wardrobe ta tihotel wardrobe whatever. Genge leyo yi hluphaku kahle kahle loko se hi ya le a tigigini yi rhandza ku fika yi xava thikithi ra VIP yi nghena yi fika yi tshama hansi yi nga scream no screama loko hina van'wana ri ku performeni a yi cini ende yi laha tikhamera ti nga kona laha va yi vonaka kona laha hikwini laha se swi endla nga ku hina van'wana hi perform swona. Munhu a fika a tshama va nhula kwalaha nhulu phasele a va phasele munhu se swi endla nga ku hina van'wana hi perform swona loko a heta ku hi henisitana leyi ma hi dlayisa hi n'wi mi endla ku hi nga